الله أمهر ملك السماوات لا مكمل والأرض إليه لي ومرام أكبدي إلا مكمل ومرام أكبدي إلام ليد لي ودوالي كما ألم مني نكلامتو ko embere kadi ko lammini o tigi kon woni ko laamato tiidugol ma doole ɗen wo dumunne on wo wono wiide aya gomo annduɗon qulillahumma malikal mulki tu'ti l mulka man tasha wa tanzi'u l mulka mimman tasha nde wonno koko o hertori kanko allah tedduɗo mawɗo on o marama o kabidi يغفر لمن يغفر لمن يشاء ونند أمه يغفر ويعذب لمن يشاء ونند أمه لتد دندو كفن تاودو هيوتاشر دونهم بدين إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ودوالي دون عندي أكيد أهل السنة والجماعة هاي قوتو يبدي نرتاك الإسلام سبب بكة مود مهودا شرك ستوي ودقناني بكتهم أما سيودقني بكتهم دون ما يبدي نمو الإسلام سبب ودقنكم بكتهم وناسبك أقولكم بكتهم ما دام بكتهم هودا شرك ويبدن التاك الإسلام سبب سبنو خوارج كان يمهولري وندم فجدك بكة الجنة ويبدي الإسلام دولي فند بيتين خوارج يجي بفكراجي بوندن نند نوار يمبه نوار فايبه نوار موبه نوار ريوبه نوار وربه e inde wo haɓugol fi diina no murti e senngol e yeesooɓe no murti e senngol e kalamokoɓe ko nde wonno heɓe hooli kamɓe hoolaare wonde mo faggitike bakka to jano haray o yalti l'islam ko ɗum waɗi si ɓe ñaawi dendanangal laamuji ma yeesooɓe ɓe alaa ɓe ñaawirde l'islam ko yaltuɓe l'islam o waɗi noon allahu wi mo ñaawiraani l'islam on nokkugo inni ko o tooñuɗo nokkugo inni ko o faasigiijo nokkugo inni ko o keefeero wa man lam yahkum bima ansala allahu fa ulaika humul zalimuna nokkugo fa ulaika humul fasiquna nokkugo fa ulaika humul kafirun ɓe ɗon ɓe wi ma dama allahu yima waɗaani ɗum ko o tooñuɗo ko o faasigiijo ko o keefeero idan ko yamduɗo l'islam ko yimɓe ɓe janngata haa ɓe faama nde wonno ɓe duɗinotaako duwaɓe ɓen duɗineede e mum haa ɓe faama karamokoɓe mawɓe ɓen hay gooto wi'uɗo mo ñaawiraali l'islamu fii tun ko o ñaawiraali l'islamu kon o woni keefeero keeferankaaku mawnu ngungun maa ko o faasigiijo faasikankaaku mawnu ngungun maa ko o tooñuɗo tooñe mawnuɗe ɗen kala jannguɗo wesi masalaaji ɗinni mo anndi hay keeferankaaku ngun no feccii fecce fecce jeɗol fecce ɗiɗi kufrun akbar e kufrun asghar fasikankaako kadi kono noon fusugun akbar e fusugun asghar tooñe ɗen kadi ko wano noon zulmun akbar e zulmun asghar ibnu abbas to jamalul qur'an mo nelaaɗo sala sallam du'ani yo allahu faamin ɗum ta'wi firo qur'an
فاوري دين آية وما جيت وفسوق دون فسوق ظلم دون ظلم كفر دون كفر إذن كنا ودخول منكر مكمود ما جدت ردفت ودي كرم مكمود وأتاه بدين فاموج وأتاه بدين تفصيلات أبدا إذن كلنا دبي هاي فردينغول هاي صحابي عند خوارج في زمان سيدنا علي رضي الله عنه بأن بين مكان علي وندكو كيف يقتل الإسلام بتري موجودة بين ساجودي ساجولا لنقطة وما كان سيدنا علي رضي الله عنه وندي فرق قرن الإسلام علي ويوم ونلا صلى الله عليه وسلم ونات الإسلام نوي كوفيكم ما كوسكا وني يوم ونلا صلى الله عليه وسلم وني تواد الخلفاء الأربع لونتي بفيو ببن نايو ببن وني نلا هانلا بفجني وني أبو بكر ها أبو بكر فجني وني عمر ها عمر فجني وني عثمان ها عثمان فجني وجدت خلافه نلا ما كري سفهاء الأحلام صغار الأسنان معنا فند لدوبي نجوه بحق أرينا وندي أنهم كافر بالله وكفي أنهم كافر بقول هذا جتولي جوم حقنا نرد يمج نتوى eko bibiri ali ko kefero wa himamonti inde makko e won gon amirul mu'minin natawa eko be inni ko kefero wonde himo habidi ebe o habidi be o foli be o nangali be o dahi be يقول كيف هذه الدنبي وعن سعيد بن عباس رضي الله عنه أوي كدي في منياوي نوربه في مسألة دينا ونياوي ودالي الله نياو ونياوي نوربه عن سعيد كان سيدنا علي ويمنع ابن عباس رضي الله عنه tay bennoyi e guruje no gasanayo ma ko nandi hen yo yaho o yewtida e maɓɓe o yewtiɓe noon kono wona yewtidirteɓe qur'ana ko waɗi noon ɓe faama qur'ana yo yewtidir e maɓɓe sunna on bay Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma seni ke tawibe o salmini be haybe fala ka hay salmita bewi be konti mona bus na o keddo on sai yimbe si bewi kenen be neire hay ha o inni be onon do ino e modon do goddo e sahaba be nelado hay goto e sahabaɓe ne laaɗo mi yaari hakkude moon tayle kono sahabajo ne laaɗo hay goto ala hakkude maɓɓe koɗo atten payle ɗe ɓe waɗayɓe sifa ɗum a yiyatamo ko ɓa hakkude maɓɓe ka haqiqa a yiyata karamokojo tawɗo ko karamokojo wona karamokojo haala ko karamokojo sari'a e haqiqa a yiyatamo hakkude maɓɓe kala ka sifa ɗum woni ha hande ha ñande yawmal qiyama ko ɗon sayna Abdullah ibn Abbas ko ɗum atti ɓe yeytade nde hay goto e moko ba ala hakkude moɗon
kanno sahaba jadra ray go kala ko fi won dum he hordinir do turkir do anyir do biddo babirawo ne laado sallallahu alaihi wasallam be kontini do tati imo monti inde makko woni gor amirul mu'minin imo ñaawi ni worbe acci ñaawi gol qur'an imo habidi e be o habidi ben o nangaali be o de Abdullah ibn Abbas inni o andindini ɓe fi sulhul Hudaybiya mo wonde e muɗum ɗo o inni nelaɗo sallallahu alaihi wasallam montano inde mum ka sulhul Hudaybiya woɗɗi ɗum ɓay heɓeɗo en inni windetake to Muhammadu Rasul tawi windama nelaɗo montano ɓe wi ko gonga andi faamo ngari yeyi ma hara faamo ngana to woni ɓe inni jaka ɗum min toju yawten ɗon oyni gawi ɗon ɗon o haɓidi e ɓe o haɓidi ɓen o nangali ɓe o dahi hino tawa e ɓe o haɓidi ɓen nene mon Aisha radiyallahu anha so inni wona nene mum haray o woni heferɓe ko wanno Allahu inni wa azwajuhu ummahatuhum on ɗon ko damir on ɓe annabiyu awla bil mu'minin min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum so inni wona nene mum haray on tawa kay julɓe ɓe ko wanno Allahu tigi inni annabiyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum ay ummahatul mu'minin so inni wona o nene mum haray holli wona mu'minin so inni ko o nene mum haray ɗon yalli yo nene mon dahe ɓe inni ɗon kadi feƴƴi jaka men yani ɗon kadi o inni ka wiwɗon ɗon Ali ñaawini worɓe o acci deftere Allah nden anduɗo qissa on no andi mana ko feƴƴi hakkunde Ali ko immoɓe Muawiya radiyallahu anhuma o wi si tawi woni Ali immini worɓe yo ñaawu fii hiwgol ƴiiƴe gomɗinɓe ɓe o wi Allah tabaraka wa taala yamiraali yo worɓe ñaawu fii coggu sariire ma coggu jawre ka Allahu haɗi ɗon wargol mbalodi wonande horminaniɗo hajju wa man qatalahu mutaammidan fa jazaa'un mithlu ma qatala yahkum bihi zawa adlin minkum ko ñaawata ɗum ko zawa adlin minkum ko worɓe noon kawna piisi gorko e sonnajo muɗum kadi haaɓi wa in khiftum shiqaqa baynihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha elan Allahu yamiri worɓe yo ñaaw fi joggu sariire anno mo waɗi sariire ko worɓe ko karamokoɓe darata anduɓe fi muɗum yahata daara honno woni joggu nde ɗo sariire yahakum bihi dawa adlin minkum hadiyan baligal ka'ba si gorko e sonnajo mo kadi haaɓi fi yo moƴƴintini hakkude maɓɓe Allah inni fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha ɓenne e jaga ɗon kadi jaga meɗen yari ɗon kadi ko yehi e buluji ɗi ɗo yiltiti seedaɓe inni kañum yittotaka koni haray ko ɗum Allahu tabaraka wa taala no andina en ko ɗum waɗi hawariji kadi ko ɓen woni fuɗɗode hawariji lontiɓe Wasil bun Ata janganakujo Hasanul Basri rahimahullah ko addi ɗendande kadi ko sabu ko yani kon hakkunde sahaba ɓen fi hawre jiyannoɗi hakkunde maɓɓe yimɓe ɓe mbayɓe jokkata ko jokkiɓe
nangi landa ko lande enen joni noon ali e Muawiya haɓi hommoye maɓɓe jogii goonga enen on jogiiɗo ko mo jogaaki goongal ko tooñuɗo enen tooñuɗole ko koni ɓe terti ko fewti ɓe hokki e ko fewtaaɓe on sahay haa ɓe hewtini ɓe watti landade landal ngal jooni noon tooñuɗo faggitiiɗo bakkatu kono ni ñaawoore on kono ɓe talliri landal ngal haa ɓe andi ngal ɓe hewtini ngal Hasanul Basri kala mo kojo yawata wowlugol ɓay ɓe ari ɓe landike Hasanul Basri rahimahullahu mo jooɗi mo taskade on jannganakuɓe makko nu Wasil bon Ata o yimmi o indi min dey komi yii ina Qur'ana wi ina hadise wi ina min komi yii faggitiiɗo bakkatu on o wi wona o keefeero ko waɗi noon ñaawooje ɗe Allahu hibbi ɗen e hoore keefeero feppodira e makko kono kadi wona o gomɗinɗo ko waɗi noon sifaaji ɗi Allahu sifori gomɗinɗo ɗin himo mankini ɗi ko waɗɗo yaltini mansila baynal mansilatayni o wiyetaake juɗɗo o wiyetaake keefe ɗum ɗon ko mu'tazila amma hawre nde ɓe ñaawi wi makko ka aduna ɗo kono amma ka aakira ko o naatoo yiite lutta e majje ko woni ɗum yiite nge o lebbirteengen hewtaa yiite nge heen kadi ɓe lebbirteengen tawi aqida ahlu sunnati wal jamaa alhamdulillah mo jannguɗon on ɗo on janngimo ko muqaddima risala on janngimo ko aqidatul tahawiya on janngimo ko aqidatul wasitiya on janngimo ko lummatul itiqad on janngimo ko usulu sunna lil imam Ahmad on janngimo hande janngo fiqhul akbar ɓe ka fiqhul akbar on janngimo ko manzumatul haiya e ko nandi hen ko wonandema goɗɗo yaltinirtaake l'islam fihi mo fakkiti bakkatu jano madama o taginaali bakkatu amma si o tagini bakkatu o ñaawore hare ko feere edan haray ɗum ɗo bi mana yawfiru liman yasha wa yu'adhibu man yasha ɗum ɗon ko duna shirk amma si tawi woni ko sirku mawɗo o maayi ɓe makko o tuubaali haray on ɗo wiyetaake no tahtal masiya ko wanno Allah tabaraka wa taala wi inna allaha la yawfiru an yushraka bihi ndomo tagi ɗum ɗo yewde nde hes kono wa yawfiru ma duna dhalika liman yasha ko ɗum waɗi si on ɗo minna ko woni ko tahtal masiya imo hunana imo maafana kono o fellitantaake naatugol yiite o tajantaake naatugol aljanna idan wa kana allahu laatike gafuran ko surro bakkatuji rahiman yurmeteeɗo ɓaawo ɗum en anndi nelaaɗo sallah sallam seenuɗuno e sahabaɓe tenen mo wulure temeɗɗe nayo ka Hudaybiya ɓay ɓe hokkiti ka Hudaybiya ɓe humpitande humputude ɓe noddi yimɓe place oji julɓe ɓen fof yo ɓe yaara amma yimɓe ɓen ka wulure buye ɓe ka wulure e ko nandi hen ɓen ɗon ɓe sikki si nelaaɗo yehi o artata no Allahu wiri ɓaawo ga edan ɓe sali yahude ɓay hiɓe sikka si nelaaɗo yehi ɓe artata wono o wiri ga bal zanantum an lan yanqaliba rasulu wal mu'minuna ila ahlihim abadan wa zuyyina dhalika fi qulubikum wa zanantum dhanna saw wa kuntum qawman bura joni noon Allahu tabaraka wa taala ka hikma makko o newni nelaaɗo sallah sallam seeni haa ka Hudaybiya ɓuray si immini ɗon ko yewtida e maɓɓe no jantorɗen e darsu feddiɗo o ɓe yewti ɓe fotti e konnguɗi nelaaɗo sallah sallam e sahaba en yilti Madina ɓaawo ɓe gayni yewtude ɓe fotta nelaaɗo iwaali ka Hudaybiya ɗon Allahu anndini nelaaɗo sallah sallam himo marani ɓe kono hoyri ka Haybara mo marani ɓe ɗon kono hoyri kono wona yo nelaaɗo yaadu e hare nden Haybara si wona yaltuduɗo e maɓɓe arde e maɓɓe ka Hudaybiya
ɓay woni ɓe hewtiti madina hewtutugol maɓɓe ɓe hokkiti yawgol haybara fi ndin kono hoyndi allahu hoɗi ɓe duldunoɓe to ho ɓay anndi ɗon hay gere si waɗi ɗon o tiiɗata ɓe inni joni nelaɗo accuyaade tawi noon allahu yamiriɓe wota yaadu e maɓɓe si wona hombo wondunoɗo e maɓɓe o ka Hudaybiya ta yon tigi bani adama noon no yiɗi sima ɗum ha ka satti toon tulta ka tawata ɗon ko nabbara toon hara tawaka ka tawata ɗon ko ñamugol e sendugol geɓe e werdegol e ko nandi hen ɗon wona yeeso bani adama no yiɗi sima ɗi piiji si wona mo Allah tabaraka wa taala yomini ko ɗum Allah tabaraka wa taala ko ɗin yewtereji woni ɗo allahu wi inni nelaɗo sayaqulu lmukhallafun arma wi'a luttintinaɓe ɓe idan talabtum si on kokkiti ila maghanima baade e kono hoyri li ta'khudunaha biyon nangoyni mana kono hoyri hoɗa ɗon ni arma ɓen luttintinanoɓe ɓe tawan rewdanoka e moɗon ka hulɓini ɗon yahugol hokkutugol makka arma ɓen ɗon ɓe wi'a ɓay ɗon joni ko yahangol kono hoyri zaruna acce men nattabi'um men jokka on acce yaade acce men jokka on en wi noon tawne allahu andini nelaɗo honɗum wota ɓe yaadu e nelaɗo ko waɗi noon wota yaadu e maɓɓe si wona tawanoɗo ka Hudaybiya ɓeeɗo ɓe tawanoka allahu inni ɗo yuriduna ɓeeɗo no haala an yubaddilude ɓe wattita kalamallahi haala annaka allahu inni wota yaadu e nelaɗo si wona tawaɗo ka Hudaybiya ɓeeɗo ɓe tawanoka ɗon ɓe faala yoɓe tawe yahoɓe si ɗen ɗo yeehi aray haala kan sansuyidaka sansan idan yuriduna an yubaddilu kalamallah ɓurɗo wi'u yo nelaɗo lan tattabi'una on jokkata men few jokkata kazalikum ko wano ni moɗon bi mana ko wota on jokkumen qala allahu woni ko allahu wi'uno min qabl ko allahu wi'ila wota on jokkumen maale ko wonde on landoyto newnanede jokkugol men allahu yeydino keɗan ɗum ko acci o wowi joni noon e andi ɓe yeyatama on ɗum wonde ɓe yanata ene laaɗo ka hokkita ɗonde gonnu hokkitana ko gonnu hoyi hay fi ko hare koye hokkitana kono allahu no muuyi wonde hare nden nde ɗiɗata allah inni fa sayaquluna arma ɓe wiya sa inni on yaadata arma ɓe wiya bal o ina allahu inni wota yaadu fes ko wiyaɗi si wiɗo wota yaadu tahsudunana on añanayni woni ɓay ɗon ko ñamoygol ko ɗo waɗi o haraka yo men heɓoyi ko añangol men na hana ɓe sikkiti nelaaɗo sala sallam ɓe tuumi nelaaɗo wonde nelaaɗo ko jamfagol woni ɓe tuumi sahabaɓe mawɓe ɓe wonde koye jamfagol ɓe woni ɓanno wigol ko añangolɓe ina tukkirgol nelaaɗo gañanini nelaaɗo ko sifoɓe gañanini ko ni neɗɗanke si wartanaade hilla sifa koye piigoy si yani par ce que sifa ɗum no yanaɓe na fi koye acci yanugol toujours sifa ɗum yanaygoy hay si tawi wona ɗum ɗo tigi tigi hiihoy yanayi si on tigi wartanaade hilla ɗum o yanayi sifa ɗi yanaaliji nasalullah salamata wal afia bal o ina añangolɓe waɗi siniraɗo inni ɓe yaadata e nelaaɗo ko waɗi noon si ɓe wowli kaaɗo haala ɓe tukkiri nelaaɗo nde ɗo tukkande kanu ɓeeɗo laatike la yafdahuna ɓe ala faamude illa galilan si wona seeɗani annon si tawino ɓe faamayno moƴƴa hanno ɓe faamayno wonandema ko waɗi si toŋa yaltugol maɓɓe kon ella on koye maɓɓe woni wona e nelaaɗo sala sallam ɓanno fewɗo ɓe noddano arano ɓe ɓe jaabino ɓe noddama ɓe yahaali joni noon goɗɗum fewɗo ɗo ɓe nanta joni menen men yahay acce yaade haqiqa no ɗon la yafqahuna illa qalila
neɗɗanɓe ngenen so yeƴƴitike e hakkille makko o yeƴƴitike o taskike moƴƴa moƴƴa o tawa e an haa ƴeewi gono toon so rangi ƴeewigol ɓe añanayi law woni ɓe sakkoto law woni toyde o tawa so yeɓɓitike moƴƴa moƴƴa o ndaariri daarande taskagol o yiyey ko honto ellam woni ɓaawa ɗum ɗon ko toɓɓere ɗimmere ɗen allahu inni haa jooni mbiɗen ɗon qul wi'an lil mukhallaf nangu tukkugol nelaaɗo on sallah sallam taw wello e nelaaɗo on ko tata nelaaɗo on wonda sa tudu'una arma nodde ɗum ila qawmin faade e yimɓe no wonaka ñaamoye deegoy ɓen ɗo yimɓe ɓe noddete ɗum e mum uli ba'sin ko joomiraaɓe hare sadidin tiiɗude joomiraaɓe doole donc ko hare tigi woni ɗo on huccitino on sali nodde on nodda ɗon on notaaki si on huccitino huccitirno ɗon ko addi yu'adhibukum adaban alima allah no lettude on lette muusude tanal ko ni allah tabaraka wa taala o ne ay jiyaaɓe makko ɓen o andinay ko honno gasete jettitireede allahu ko yurmeteeɗo no woni ɓe yahano kono kamɓe wona salagol haɗi ɓe yaha ko nganto haqiqa yanke o haɗi ɓe yaha allahu ittintini ɓen ɗum e ŋiñaaɓe ɓe pese o wi laysa ala al-a'ma harajun wala ala al-a'raji harajun wala ala al-maridi harajun laysa laatake ala al-a'ma e dow bumo on harajun bakkatu bimana fi ko tulti ko kono no waɗi garto wala ala al-a'raji ala kadi e dow laƴowo on harajun bakkatu ko on mbiyana ko o tulti ko ko waɗi noon piyon ɗon temo mari garto ko hare wona yaheede no ato jine taw digi no suti sina ɗum moƴƴata ko hare wona yaheede no ato jine taw digi no selli koyɗe on noon no hasi ka o tawata ko ma o raɗo goɗɗo ma goɗɗo raɗomo si tawi noon koyɗe ɗe sella haray gase wala ala al-maridi ala kadi e dow nawnuɓe ɓen harajun bakkatu on noon no hato jini tiiɗal ɓanndu mono nawni noon haray ɓanndu makko ɗum no ɗoyi idan mo tutti golle ɗe nodda e muɗum e golleji l'islam ka jumla fi nganto ta ko nganto jabinigo haray bakkata ko waɗi kono mo tuldiri fii sikke bonɗe e tuume bonɗe e salaare haray bakkatu no hoyyimo haray koye faamo ɗum waman yuti illaha wonɗo o wonɗo ɗoftiiɗo allahu wa rasulahu e nelaaɗo makko o wuuri e muɗum o maaye mum yudkhilhu allahu no naadude mo allahu naada mo jannatin tajri min tahtiha al-anhar wa man yatawalla wonɗo wonon ɗuuriɗo hucciti o sali o maaye mum ko tuubaali yu'adhibuhu allahu letta e mo adaban lette aliman muusude tori allah tabaraka wa taala yo asuɓe en taweede e ɓen tawɓe no ɗoftaade allahu no ɗoftaade nelaaɗo o wurnayge muɗum o ƴettitayge muɗum o asika e moƴƴere makko nden o ɗannda e leɗɗe makko ɗen ka annaɗo e ka akhira wa sallallahu ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain subhanakallah ayo haray hattinen ɗo fi rewtode ɗa deftere meɗen seeɗa inchallah wa sallallahu alaihi wa sallam